nyamabanga mukuru wa CNDD-FDD umuntu w'umugabo ngo wigeze no kubaho n'umusirikare bavuga ko yabaye ngo muri koloneli akaba ari primitive bigeze uko namwumvise mu biganiro amaze iminsi ahitangazamakuru umuntu ubona rwose cyo kora ntakubeshya yego nkurikije n'ubukure mfite cyane katananduta cyane yego burya umuntu utakurusha imyaka 10 ntago abakuruta uko byagenda kose nta myaka ndusha 10 yego ujye ureba jewe hari abantu ndeba y'u Burundi yego nkabonamo image yo muri za 80 urumva yego nutambaza ngo 80 ngo byaremeze gute ntanda kwihora ndikomereza bitariza kongera kuyisubizamo ubuzima kandi amasi yakira ntakira gute ntagiye mu rutaro ubusu Rwanda k'abanyarwanda batashye bitanga ikirahuri cyuzuye amazi ngo nabukishyira yandi u Rwanda ubu rwaruzuye oya ikindi abantu bitaga ibyo bitagamo ngo ubutegetsi bw'amoko ejo bundi ku kiganiro uyu munyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yahaye itangazamakuru yavugagamo amazina kandi ayo mazina mu by'ukuri wareba muri politiki ya CNDD-FDD yo gushyira uruhande rumwe by'ubwoko n'iki byose ugasanga uko babivuga sigiye bizanye n'ubundi nicyo yakisa amoko yiwe bwite urumva niho wabonaga abantu bameze batyo na 90 itangira intambwe ku mabisi buri kimwe cyose ibintu biri primitive ibintu bitakungura urubyiruko mu iterambere isi yerekezamo iterambere muri technology isi iri mu rindi koranabuhanga isi mu buvuzi bugezweho rero ntabwo wavuga ngo turi amahoro tugifite abantu bameze gutya kandi muturanye buriya guturana n'umuntu nka reverend kuriyo uvuga rikijyana agakurikirwa n'abantu bangana kuriya ateye kuriya ni ikibazo gikomeye na cyane ko yageze ku Rwanda aho wagira ngo hari umuroza ariko ni n'ikibazo cyumvikana ikintu rwose u Rwanda ruzabaza ku Burundi nta kintu rukeneye ku Burundi uretse kubahana k'ubutegetsi no guhahirana ku mpande zombi nta kintu na kimwe u Rwanda rwakenera ku Burundi ku buryo udafite igihugu cy'u Burundi rwatsikira kandi bafunze imipaka nyine twarayibonye none se bundi twabaye iki uretse kuba barabuze essence bakabura petrol bakabura iki niki kinza litera amapfa imana igatera aho abantu bahahira abarundi sofa basigaye kuri Kongo na Tanzania bahana ibihugu bitatu kuko Zambia ntago bahagera bacyura abarundi turamura agglomeration runaka umuntu muhane bigipangu ku kindi ntabwo biva mu baranga mutemeye kugira ngo bari nawe usabwe kubana nawe it must ko mubana uko mubana nimwe mu bigena package mu hana mu bibanire yanyu ni bikunda umudepite w'u Burundi yabajije Ministre Albert Shingiro ambassadeur wari Ministre w'abanyamahanga aramubaza rwose muri plénière atarise cyangwa hari muri commission like that ati ko tubona Kongo itarafunga umupaka n'u Rwanda kurusha abarundi niyo mpamvu banabahatse babatunze amadolari yabo mu bitanu no kuvuga abasigaye undi bagira ngo na mercenaires b'abakongomani ariko nkimara kubona perezida Ndayishimiye perezida Tshisekedi agiye Bujumbura agashimagiza ingabo z'u Burundi akosha wisunga umugabo mugakubitanwa koko buriya nka perezida Tshisekedi ya kwitabaza perezida Ndayishimiye n'igisirikare kiwe izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wana basanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turasuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi turabakunda cyane ndi kumwe na Marshal n'umuntu wacu ndetse mukomeze mukore subscribe mutugeze kure ibintu ni amahoro. Marshal Karame umeze neza antire nyine utazaba ukibimbasa kubona rwose utese nako gakoga kigise ngo karize kwishati yawe nakubona oya aba moderator n'abakunda ko kabona ariko sinzi
hari ahantu bita ku mukobwa, wajya ukari kwifotoza, hari ahantu bita ku mukobwa mwiza Imbazi, Mm. ya ujya werekeza i Huye nyine mu mujyi. Yego. Uwo mukobwa mwiza Ndahazi. nta muntu umuzi, nta muntu uramubona. Mm. Umukobwa wa ku ishati yanjye simuzi, None se abonwa n'abantu nta kazi kawe nagukoresha, nawe uzi nawe ukoresha simuzi, nawe ukoresha akazi ariko reka nkubwire ntabeshye, nguriye ishati urumva, nguriye ishati gusa ashyiremo burare ntuze, yego cameraman yego ntabwo nari mbizi, ni mwe mubimbwira na Pasi wo kuri connection na Sandrine, kubera ko abari ku myako, Nese masha mbwiza ukuri, abari ku myako namwe mugashaka kubigenderaho. ntabwo wari wabibonye ko uwo Ntabwo mukobwa nabonye kuko Musekara? ni militikara niyo nagendeyeho, Yego ariko nyuma y'amezi nk'umunani nibwo umuntu yabimbwiye. Se wabibwiwe n'iki? Ngo nanjye rero muri commentaire ngo babimbwiye ngo uriya mukobwa wo kwa Marishal ntuheze, nanjye koko nza gusanga nibyo gusa ni keza, ariko ni keza mama, kazi kwifotoza de, kazi gusilayinga kikoze mu mutwe gutya, ahandi kameze gutya, muza muri Sandrine wo kwigana none urabanteje simbakira ariko ni amahoro, ahandi weekend agenze neza. nta mahoro turi mu karere karimo umuntu nka Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, umuntu w'umugabo ngo wigeze no kubaho n'umusirikare, bavuga ko yabaye ngo muri koloneli, akaba ari primitive bigeze uko namwumvise mu biganiro amaze iminsi ahitangazamakuru, umuntu ubona rwose cyo kora ntakubeshya, yego nkurikije n'ubukure mfite cyane ko atananduta cyane, yego burya umuntu utakurusha imyaka 10 ntabwo abakuruta, uko byagenda kose nta myaka ndusha 10. yego Ujya ureba jewe hari abantu ndeba y'u Burundi yego nkabonamo image yo muri za 80, urumva, yego nutambaza ngo muri 80 ngo byari bimeze gute, ntanda kwihora ndikomereza. byari bimeze gute se muri iyo myaka? Abantu bo muri 80 generation y'abantu bo muri abapoliticiens bo muri 80, igihumbi kimwe magana cyenda 70 no mu ntangiriro za 90, yego niho wasangaga abantu bameze nk'abagosora, mujya mu biganiro atigiwe atigingiye gutegura apocalypse, yego genocide, kandi bari mu biganiro Arusha. yego Nibwo wabonaga abantu nka Habyarimana bavugaga bati ikirahuri cyuzuye amazi ntabwo wongera ahandi. Urumva quality y'abanyapolitike twari dufite, niho bari bo mu Gesera bavuze ziriya discours ujya wumva, ngira ngo hariya mu Ngororero, sibyo? Ni heze. Donc hariho batch y'abayobozi muri icyo gihe, ibyo twita primitivité, sibyo? yego Donc ubona bari rigid, bakomeye, bafunze umutwe, ntazi ukuntu bameze. Akenshi iyo uganiriye n'abantu bakubwira ko ariko bari bameze mu makaminuza biga, batwagira mu ngo bariya biga muri Saint André, bande yande n'abandi. Twagize batch y'abayobozi bateye ubwoba, batangaje, bateye agahinda, kandi bagira uruhare mu koreka akarere, na cyane cyane ko karo karere gafite uburyo ki gasangiye umuco n'amateka. Nibyo bakubwira ngo induru zivuze i Burundi zikoma ku Rwanda, izivuze ku Rwanda zigakoma Burundi na Kongo, Uganda, Tanzania n'ahandi nk'aho ngaho. Yego n'abaturanyi. Rero ikibazo kirimo umuntu yavuga, abadede barimo n'uwo SG wabo bameze nk'abantu bakoresha mode operatoire y'icyo gihe, ariko gifite ikibazo kimwe rukumbi. Ntabwo bano bantu bashaka kwita mu kureba uko iyo batch yabo muri za 80 yatsinzwe, yagiye itsindwa mu mateka, bashaka kuyirevivinga, kuyirevitaliza, kongera kuyisubizamo ubuzima. Kandi amasi yakira ntagira gute, ntagiye mu rutaro. Ubu si u Rwanda k'abanyarwanda batashye bitanga ikirahuri cyuzuye amazi ngo nabo kishyira yandi. U Rwanda ubu rwaruzuye. Ikindi abantu ibyo bitagamo ubutegetsi bw'amoko. Ejo bundi ku kiganiro uyu munyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yahaye itangazamakuru, yavugagamo amazina, kandi ayo mazina mu by'ukuri wareba muri politiki ya CNDD-FDD yo gushyira uruhande rumwe by'ubwoko n'iki byose, ugasanga uko babivuga sigiye wo bizanye n'ubundi nicyo yakisa amoko yiwe bwite. Urumva, ukavuga uti rero ntabwo wavuga ni amahoro tugifite abayobozi bagishaka kurivayivinga, kurevitaliza, kugarura amasi yakira atagiho mu rutaro. Yego. Utega amatwi umuyobozi. Imagine kugeraho umuyobozi avuga ngo aba bantu bashatse gukora kudeta mu Burundi gapfuba ba Niyombare n'iki,
akababarira imyaka yo kubaho Sandrine ibyo bigira byose ngo barenda gupfa. Uriya reverende kuri yo so warutse guteza uburozi akajya kwivuza ngira ngo niba ari Dubai niba ari hose na Nairobi ntiyarapfuye ntibyavuzwe se uburozi ngo bafuhereye imodoka ari muri Tanzania akaza yenda kuva umwuka. Ukwiye kuba umunyapolitike uri ku rwego rwa secretary general y'ishyaka, abantu bahoze mu ishyaka ryawe yego kuko mubashije ko bashatse gukora kudeta ukagera ku rwego rwo kubarira iminsi yo gupfa ngo niba batabikora vuga ngo batahe ngo n'iki n'ubundi ngo barenda gupfira iyo bari n'iki wese ntabwo uzapfa. None se uwo bashatse gukorera kudeta ko yapfubye ntiyaje gupfa nyuma nibo bamwishe se? Nkuruza se yishwe na Niyombare, ripoti se z'icyamwishe turazizi. Kuki se atishwe na reverend kuri yo na gengiye ngo yishwe na Ndayishimiye perezida ngo yishwe n'abandi bose bari ku butegetsi uyu munsi? Noneho ugasanga uwakurogeye ni urimo kukuririra. Ibaze mu kiriyo cyawe umuntu waguteje ikiriyo ari urimo kurira cyane. Bano bategetsi Burundi ba itsinda rya perezida Ndayishimiye aba badede bari ku butegetsi ba ndikuriyo abo ngabo n'iki yose aba bose ugiye kureba baza urupfu rwa Petero Nkurunziza. Noneho bafashe iturufu y'urupfu rw'umutaba Petero Nkurunziza kugira ngo rutabagendaho, bahita bashyira akabaraga bafunga imipaka n'iki mu gushakisha abantu bitwa ko bashatse kumukorera kudeta itaragize icyo mutwara kugira ngo bibe aricyo gisobanuro b'abarundi berekane ko bakunze babita sogokuru ko bamukunze, bashyire ibikarito mu maso abarundi be kubona ko aribo bamwishe. Yarokotse kudeta ya Niyombare urumva yishwa n'abitwaza iyo kudeta kugira ngo Niyombare n'abandi bose bazababera iki agakingirizo bavuga ati yo disidora basaba bataba bakuze Petero Nkurunziza abategetsi bamukunze. Kumbe Petero Nkurunziza yashyizeho itegeko ry'uko azaba supreme guide nka yatora w'abarundi niko babita, kazaba ari umuntu powerful we yatora muri Irani aba ayobora perezida ni nawe umugena ugira no kuntu ajyaho arubashywe no mu rwego mpuzamahanga no muri diplomasi ashyira abagabo b'ingabo n'iki byose niwe mugabo w'ikirenga w'ingabo. Urumva abaperezida ahantu hatari uwo muco wendaga kuba mushya ntago banezezwa no kutegeka umuntu umeze nk'uwo nguwo ugufiteho ubushobozi. Iryo tegeko CNDD riraryemera ariko Nkurunziza ararizira. N'impamvu ubona ko yarizize nuko iyo structure yo kugira yatora mu Burundi ubu batakomeje kuyipromotinga ngo barebe ko Ndayishimiye yazaba yatora. Donc ayatora ntiyakomeje, yashobora kuba Nkurunziza akaba yaba n'undi urumva bivuga ko babikemangaga bakabikweshoninga baramuhitana kubw'iyo ngingo. Simbihamya ntabwo navuga ngo nabikorera report ariko usesenguye niko bimeze. None umuntu mudafitiye impuhwe umuntu biravuga ko n'umuhungu we abaho mu ngwane zitandukanye. Uriya muhungu wa Petero Nkurunziza w'umusirikare ubusizi Petero agezeho umero kubanza ari kapiteni nawe ngira ngo anitwa Nkurunziza nawe urumva ariko ibyo n'ubuzima bwabo sinanabyinjiramo ni vie privée z'abantu ariko buriya bazi cyamwishe mukarenga kuri ibyo ngibyo. Rero ugafata abantu bahushije umuntu wowe wamuhamije ukabagenera iminsi azifuwe nta buzima ufite. Abategetsi nk'abo ngabo icyo nita primitivité sibyo dans la politique régionale de Grand Lac giteye ikibazo ku buryo umuntu wese uba muri politique atavuga. Reka nkubwire Sandrine nk'ubu ngubu uramutse ukora nk'ibiganiro kuri siporo ukabona bamana bande we twabona ikindi kintu nk'ibyo ngibyo basigaye wenda bacuruza igikoma. Gucuruza igikoma ntabwo si uko ari bibi. Ukabona ni abantu bangiritse kandi aribo bagatete n'abandi Jimmy aribo bantu bafatira icyitegererezo muri futu ntabwo byagushimisha. Ukabona academy zirimo wenda guhinduka aho bigira ikizi itera amakofe kandi wenda hari umupira. Ibi byose mpamvu mbizanye gutya no kuvuga ngo background y'ikintu umuntu akoramo. Twe dukora muri politique na diplomasi mu karere ibona igiye risenyuka. Ukabona Patrick Muyaya cyangwa se uri abategetsi bwa IDPS bashyiraho ngo brigade speciale itwaza imihoro n'imipanga kandi ni igihugu gifite igisirikare gifite igipolisi gifite buri kimwe cyose ariko ubona ko hakenewe ko ishyaka riri ku butegetsi rigira n'abandi bantu bitwara nabi kandi ntacyo bashinzwe mu gihugu. Umurundi akakuzanira imbonerakure. Ejo numvise uwo muyobozi ashima imbonerakure ariko nta mbonerakure nta ntera hamwe nta sederi nta mpuzamugambi bose ni kimwe, imitekerereze yabo ni imwe, imikorere ni imwe, ni siporo muri quartier
gukora za kiribite, gucanga imihoro, gucanga mucaku, gucanga iki n'iki. Ngiyeyo mbareba ryo nakubwiye ngo mu myaka ya 80 niho wabonaga abantu bameze batyo na 90 itangira intambwe ku mabisi buri kimwe cyose ibintu biri primitive, ibintu bitakungura urubyiruko mu iterambere isi yerekezamo. Iterambere isi muri tekinoloji, isi iri mu rindi koranabuhanga, isi mu buvuzi bugezweho. Rero ntabwo wavuga ngo turi amahoro tugifite abantu bameze gutya kandi muturanye. Buriya guturana n'umuntu nka Reverend kuriyo uvuga rikijyana agakurikirwa n'abantu bangana kuriya ateye kuriya ni ikibazo gikomeye, na cyane ko yageze ku Rwanda aho wagira ngo hari umuroza, ariko ni n'ikibazo ntacyumvikana. Bano ba Reverend babaye mu bihugu mu biyaga bigari, babaye mu bihugu nk'ibi by'u Rwanda birashoboka. Ahantu bagiye baba binavugwa ko hari urutonde rw'abantu 600 basaga u Rwanda rwakoze ku gihugu cy'u Burundi, bivugwa ko urwo rutonde rw'abagize uruhare bakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu gice cy'amayaga, Murambi muri Kiziguro, abantu barahazi hari Murambi, ruguru ya Kabeza mu murenge wa Kiziguro na Rugarama naho bigabanira, genda hazi gutya. Ubuhamya bwabo narabwumvise, urumva bavugamo abarundi benshi. Niba ari abareveriye, niba ari bande yande bose bagera ku Rwanda ukagira gute. Ejo nibwo nahoze ngana nando base koko nk'abayobozi bateye batya, uriya Reverend yumva yapfukamisha u Rwanda, Senede yumva yapfukamisha u Rwanda rukajya ku mavi kubera Senede abangaba imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Reverend Ndikuriyo ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yaragize ati u Rwanda nirwakanyisha ntituzorwisemba, twebwe turya dukarabye. Arongera ati bataduhaye abashatse gutembagaza ubutegetsi ntibabaze ikintu na kimwe ku Burundi. Nta kintu rwose u Rwanda ruzabaza ku Burundi, nta kintu rukeneye ku Burundi uretse kubahana k'ubutegetsi no guhahirana ku mpande zombi. Nta kintu na kimwe u Rwanda rwakenera ku Burundi ku buryo budafite igihugu cy'u Burundi rwatsikira, kandi bafunze imipaka nyine twarayibonye. None se ubundi twabaye iki uretse kuba barabuze essence bakabura petrol bakabura iki n'iki, kinza litera amapfa Imana igatera aho abantu bahahira. Abarundi sofa basigaye kuri Kongo na Tanzania, bahana ibihugu bitatu kuko Zambia ntago bahagera bacyura abarundi. Yego ibabaye Tanganyika, urumva yo muri Tanzania na Kongo. Ese uri abarundi bajya bibaza nibakora mistake nk'inyeshyamba za Movement zigafata Uvira mu buryo batumvikanyeho, noneho n'umupaka wa Uvira zikawufunga bagafunga u Rwanda, Tanzania izabahaza kandi probably ibyo birashoboka. Burya ujya kwiyemera ujya ugabanya ibintu byo kwiyemera. Yaranavuze ngo abarundi ngo bapepera, abarundi ngo bafite ngo umuco wo kwiyemera. Uriyemera ku baturage bashonje, uriyemera ku baturage batave essence, abaturage bafite transport, abaturage bafungiye imipaka, abaturage bafite abana babagwa muri Kongo bakabura n'ikintu babagarurira. Imbonera kure zarasakuje twebwe tugiye muri Kongo muturira amafaranga nta kintu muduhereza. Ubwiyemezi bw'umuturage wo mu Burundi yewe umunyafrika muri rusange ushingiye kuki? Nubwo waba uri muri Libya ukaba uri muri South Africa, haraho Afrika igera ukabona iradecline zirapfukamye. Uriyemera nkande muri Afrika, uriyemera imihanda mizima, uriyemera ibibuga by'indege bizima. Donc imishinga migari mwiyemerana ni iyihe? Icyo wakwereka umuturage ni ikihe? Ko n'iterambere twageraho uyu munsi. Yego. No mu myaka 10 wasanga n'abandi baratembere kudusiga. Afrika ifite imyaka 100 idafite uburenganzira bwo kwiyemera. Ifite ibyo imaze kubaka. Bari abubatse biki biyemerana abarundi. That is why CNDD-FDD igomba kuva muri aka karere igahanagurwa ikavaho. Kuse ko basa naho batayikeneye ku Burundi n'u Rwanda. Ubundi ntabwo imigenderanire hagati y'ibihugu ntabwo ari suhe, ntabwo ari desire, ntabwo ari icyifuzo cy'umuntu. Ni ibintu biri adamant, spontaneous, obligatoire. Ntabwo ibihugu bituranye Sandri nubwo watura muri agglomeration runaka, yego umuntu umuhanda bibi gipangu ku kindi, ntabwo biva mu marangamutima kugira ngo bane nawe. Usabwe kubana nawe. It must ko mubana. Uko mubana nimwe mu bigena package mu hana mu bibanire yanyu. Nimwe mushobora kubigena. Ariko niba wumva ko muzabana n'umuturanyi ukavuga uti sizagusuhuza imbwa yawe nimoka sinzumva ijwi ryayo iwanjye, cyo ntabwo biri bukunde. Ntabwo imbwa wishyira muri sound proof, sibyo? Iwawe ni hashya, insinga z'amashanyarazi zitwitse, igihe nziryamira kandi urwo rusinga mufatira mwese ni rumwe. Inkuba ni inkubita uwo murongo muri kuri line imwe irabakubita mwese. No, ntabwo imibanire y'ibihugu si cy'u Rwanda n'u Burundi biri automatique. Yego. Kuko ikibazo abantu bagira biyitiranya n'igihugu. Ishyaka CNDD rikitiranya n'igihugu, Reverend Ndikuriyo akitiranya n'igihugu. No, never, ntabwo ariko bimeze. Kuko Burundi bwareho CNDD itaraza.
Yego. buzanaho itariho izasibangana yibagirane muri aka karere nuvuga CNDD-FDD abantu bajya bavuga bati se abo bantu bigeze kubaho kubona amateka bateye batya umuntu yavuga ati ariko babayeho bateye batya babagaho gutsuzwa abarundi babagaho nabi nyine ariko bakabaho nyine bakabaho bakabyakira ubuzima bwakomeza bucuramye Marie Charrier ainsi de suite ishyaka rimara imyaka 20 ku butegetsi nta gikorwa na kimwe cy'iterambere bigamba bafite bibaho se sinavuga ngo nta na kimwe wenda naba nkabije ariko ugiye kureba kuri statistique mpuzamahanga GDP y'abarundi ahantu herereye iteye isoni iteye ubwoba iteye ikintu nakabaye nitirindi zina no ko turi mu kiganiro cya politique normal ibintu abantu batera imbere barebera mu bipimo mpuzamahanga ibyo bakwereka ntabwo zango namaranga mutima ya Marishal ugiye ushacinga urebe GDP mu Burundi ahantu herereye urumva ariko ejo numvise uwo mugabo avuga ngo umuturage ngo weza avoka ziwe ngo akazitara amatore dore ko avoka wagira ngo bazabone hakaga ngaga amatora ngabakize ngo yinjiza menshi ngo kuja ngo umucuruzi ngo wiyemera ngo n'ikindi kutagize ikintu yinjiza ibyo se nibiki kuza gukanga abaturage politike ya populisme yo kwikundisha abaturage urimo ubabeshya ntabwo igezweho ubwiza umuturage ukuri muguti ishyamba ntabwo ari rigero ibintu bimeze nabi haguruka kura amaboko mufuka ukore unamubwira uti iyo mikorere yawe nizazamura imisoro ariko nawe uhindukire ibyo umuturage akora ubimwerekere muri petroli na essence ubimwerekere mu mihanda muzima ikindi cya kabiri umwerekere muri diplomasi iri strong niba Putin ajya kubonana na Donald Trump bagahurira Alaska niki cyabuza president Ndayishimiye guhura na president Kagame ku Kanyaru ariko afite code ibintu bidafunguka bitameze gute sinakubwira ntago bikunda umudepite w'u Burundi yabajije Ministre Albert Shingiro ambassadeur wari Ministre w'abanyamahanga aramubaza rwose muri plénière atari se cyangwa hari muri commission like that ati ko tubona Kongo itarafunga umupaka n'u Rwanda bitwa ko bari mu ntambara z'amagambo n'intambara n'iki twege imipaka yacu tifunga kabuki yamusubije iki waruzi ko ngwande makuru waruzi ko mu rwego rw'inyandiko ruri administrative Republic Democratic of Congo sofa yemereye gufunga imipaka wenda ikabita bigenzura ifunga n'u Rwanda kitarabikora nukuri yabikora buriye mu rwego rwose mu rwego mpuzamahanga bikaba bizwi gutyo M23 ntiyavuga ngo muyifungiye iki kuko leta Kinshasa iramuswe imipaka iri uyu munsi mu buryo bw'amategeko mpuzamahanga ariko ntabwo leta yakongera abikora sibyo kuki itarabikora none imipaka yarafashwe n'inyeshyamba nta na interest ifitemo ikaba itarabikora uyu munsi kuki itarafunga imipaka na Uganda kandi bareba nayo ngo inyungu nyine ziri hagati yo mu baturage abakongomani bari bacuwa kurusha abarundi niyo mpamvu banabahatse babatunze amadolari yabo mu bitanu no kuvuga abasirikare bondi bagira ngo n'abamercenaires b'abakongomani ariko nkimara kubona president Ndayishimiye president Tshisekedi agiye Bujumbura agashimagiza ingabo z'u Burundi akosha wisunga umugabo mugakubitanwa koko buriya nka president Tshisekedi ya kwitabaza president Ndayishimiye n'igisirikare kiwe bareka ariko Sandrine uviriraje fatwe abahungu barimo kuyegera izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars.